немножко нутряности. Все как в BMW. Почти. Подвесочки с моими точками. Реализация это моторспорт Андрей Товлин. Palju siin iga nädalavahetus lehve läbi sõidetakse, siis see on ikkagi päris suur abi, kui sa Semi-Pro top jooksnud ka väikse vahe sisse. Ja kuidagi huvitav ei saa ka Joonson alguselt nagu väga kuidagi kätte. Aga nüüd aga igal juhul järgi ta ennast mingil hetkel hammustas ja siis tegi selle väike vahe sisse. Mis seal juhtus, päris täpselt ei saanud aru. Mõlemad jälitused on kuidagi sellised väga sõitjate mehaanikutele, et seal oleks vaja näidata järjekorda ja mis järjekorras te neid rehve tahate, nii et minge palun mehaanikud Progress sõitjatel rehvi vahetusse ja seal tehakse teile see probleem selgeks, mis seal hetkel on. So all the pro drivers. I lost in lead run. My fault. Different car. I twice push. I missing clutch. Push to this platform. After that, I push it to brake. We will fix it. But this run was good, not bad. I like it. А кто придумал стереотип, что эстонцы медленные? Девочка бегает, это не одна она. Видно, тут два поворота очень круто, а потом не видно. Но это молодцы они. Красивый был заезд. У меня был, наверное, где-то вот такой.